Alhamdulillahi Rabbil Alamina, toujours ambe bambagede, owa bambagede. On a beaucoup na sagone do dabo na ware keren tagu dabo hakke. Dabo de bunyeri, oku indenga katia. Kengani président ngani Hamme Jawara. Kirsiya ngani Abija Hamme Jawara. Na baba daba Muhammadu Jawara kunye kengani vice président fondation Damangile Jawara. Ata untenga Abija. Na dabo hakanchu nawari. Na mugu batama jiri Jawara na tigara golle be dabari. Jawara hakka su ta untenga Abija ta untenga kodwala nginyen kama. Na ntaga nawari. Arna gatuga. Sere me golle an kawa nari nai. Sere me golle an nawari gati arna ntuganga butu Allah hobure na dabari. Na Hamme Jawara kunyi na dabo debunyere hakanchu kunyi debugumu. Adi alimaminu. Adi konsaynon pakay kunyi nga katia. Hamme Jawara, Baba Dama Muhammadu Jawara, ona kunyi fondation togondi, na kunyi batama jiri Jawara togondi, na kunyi président Muhammadu Baba togondi, ona tiro duro gote, Hamme Jawara da kunyi kamba ganta kunyi debay, igara golle be dabari, hige gilero sana, igara devari be dabari, Allah dangari, idanya Allah da dabari da nyi miada, idanya dama dangani. Kasere gara siro anga haral len charanta gara honya da gana siro, anna tiga na mama anna nawari. Kembe ganta nawar debay. Kembere batama jiri Jawara digan kallenya ni ada président fondation Muhammadu Baba Jawara nanti Hamme Jawara na kunyi ko wara tagandi Abija tagandi Baba Dama Muhammadu Jawara na kunyi fondation togondi kembe gata kunyi be na dabo hakanchu kunyi sagodo do dabo do kurlamini oda su kunyi jafunu giri maga sambaga nandaga wara Guinea na wara Gambia na wara Senegalia okuna na wara Burkina Faso ambe bela jelen fo ka bela jelen wali nyumando be yaki yere de yere bala de ninye awni che aw yere ko ala kawsara nu ko ala ki sara na digiri la ye juguma de ke minye niye nyuma de ala kawsara ga bara nyuma ala sago abunya bala haketo ba ka salli ala Muhammadu jare masere ma ta sowani porte parole international